Mula fun karu aturung donya baan Adam yang fun mula Habil dan Qabil pakai bertentang sebab kejadian mesenoh nista mesenoh judo ada sabonang sinan meukam ejil keraya asai ubedoi ejil ubedang sinan hairakan pakai fun mula baksa bahuro habil janjongan di dalam padang gejak gembala Qabil lelan jadi tekayuhnya di pohon lerijang Habil mulia Habil karba sigra masanya kehendak Tuhan kehilang nyawa teka gelisah Qabil masanya di tengah padang hana merubah kehendak Tuhan ni bauronya lemah haji kala dengan dua mata dijem dua boh tengah menghantam melha megubang hadu tenaga mula fun karu aterung adonya baan Adam yang fun mula Habil dan Qabil pakai bertentang sebab kejadian mesenoh nista mesenoh judo ada sabonang sinan meukam ejir keraya asai ubedoi ejir ubedang sinan hairakan pakai fun mula dijem yang lemah ni bak masanya mati di sinan habis tenaga dijem yang tinggai akai dihipanya tanoh jilubang jitanoh siga Qabil jikalon bangun dijemyan lemah pikiran akai dimita ade ditanom laju lerijang yuk ketahuan ni baayanda sampo anjino nyata tak pandang ade ingon abang hadu tenaga asai ubedoi ejit ubedang sinan hairakan jit pakai dawa mula fun karu aterung donya baan Adam yang fun mula Habil dan Qabil pakai bertentang sebab kejadian mesenoh nista mesenoh judo ada sabonang sinan meukam ejir keraya asai ubedoi ejir ubedang sinan hairakan pakai fun mula. Hanya sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.